Ang tao nga masakiton, dili ganahan mo kaon. Kung dili ka ganahan mo kaon sa pulong sa Ginoo na kay sakit. Tell you, may problem sa imong kinabuhi. So, inspect your life. So, siya, unsay sakit na ako. Naba ko'y kasilo sa akong isuon. Naba ko'y kasina sa akong best friend. Kay mas gwapa akong best friend sa kuha. Naba ko'y kasuko sa akong silingan. Tungod kay kusog kay lang sound system. Ginoo siya akong sakit, Lord. Yan, di ko ganahan basag Bible. Pag imo na matumbok, naday ko'y kasuko sa akong bana, kay akong bana, wala magdala sa ako og durian. Mag-pray ka, Lord, pasilo ako sa akong sala. Lord, pasilo ako, magsitil kasi ang bana. Then, after it, makabato na rin kag desire sa pulong sa Ginoo. As newborn babes, desire the pure milk of the word. Ang pulong sa Ginoo, milk, sama sa milk. Ang milk, daghang nutrients. Ano milk ang gigamit yan Kaya milk, daghang nutrients. Ikaduha, ang milk, makabuhi sa bata, bisag milk lang kaunon niya. Ang pulong sa Ginoo, makabuhi sa usa ka tawo, bisan pag kinilang kanon ni basahon nimo. Makabuhi spiritually. Yes, inood ka na mga igsoon. Bisan pag di ka mabasa og libro ni Jose Rizal, di ka mabasa og libro ni kinsa ba diha ni John MacArthur, unsa ba na diha nga mga scholars. Bisan pag di ka mabasa na basta kay basta mag-Bible re basahon nimo, mabuhi ka spiritually. Complete nutrients ang Bible. Nganong milk, tungod kay kining milk, daghag nutrients, ang Bible, daghag sustansya, maghatag og life sa tao nga mabasa niani.